kainoni sum kumani pugi uji oilei ba situation sitai koi sum matam gi oilei ba phibam se koi prajada thamba khangmin na ba mathau tai tangai phadi aidana media gi sinau sing kutang da sigi press meet si kok jabani ahan ba da khoi ngarang thoki ba khoi gi sosanpur gi thokdok adugi mamang da thoki ba khoi gi singarel gita nomai lakpa gi thokdok aduga manipur MPTC da mo nang amai tau bogi thokdok ta thokdok madu leikida ba aduga nahangi sosanpur da thokpa thokdok da leikida basing gi du gidamak tai khoi nungai ta bidi phongdoi nungai ta ba phongdok sari aduga thokdok tu khoi strongest time da akan mamong da sarkar ninda tawi government ama leibagi state sigi law and order ngang ana bahona ba public ki property amadi live kanna bahona ba si tangai phada bai khoi gi primary duty ni government ki adugi mailene nahan MPTC gi da tawki bada thogdokta nupa macha ama leikide ama ni soi adagi singarel gi da tawnaba thogdok tu da akhoi singneba leibadagi personal taret IRB की personal taret कोई खुद पर suspend हुई similarly नांगी सुजानपुर की थोकदुक तुदा ममांग थोकी बत थोकदुक का SP दुना मागी personal सिंगी मरकता discipline maintain तौना ना बा दुका state सिगी हुई बा organization सिगी हुई बा दुकुम्बा सिपो एमो इबगी मागी सब साबा फिरेफ लाइनना बगी सिपाई में सस्पेंड तौबदा अदुगी तौरो मतुंग दो ओइराइबा फिबम मसी यामना एखोदे नुंगनांग बमदी कंडेम तौनिंगाय ओइबा मचाक लेबनी लेबदगी नि खोइना सिगी प्रेस में से कौजरिसी मधुगी दर लेबा मोइगे द फंक्शन तौबा ITLF हेबा कनाना क्रमाय तौबा सेमिनो खंगदबा नांग हाकी पक्षेम द सेमगी मोंग द लुपसी सेमगा खोगी SP दुबु किहनबा पुंग कुनमरी अल्टीमेटम पीबा अदुई मथक्ता सोशल मीडिया दा मियो यमना SP दुबु हाट कदबनी गाइदना तौरकपा बम्बांग हाउजेल हाइदना तौरकपा सिगुम्बा अखोगी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी सिंगदा अदुगा गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंगदा सुमाइना याम साथीना किहेलकपा तौरकपा पोसे खोय गवर्नमेंट तराइना लोगदे अदुना हुजिकी मांगोंदा किहेलैबा हाटकनेना किहेलैबा बम्बांग हाउजेल असिगी मथक्तदि खोय FIR मा केस फाइल तौग्रे अदुगा लोइनना नमितुदा DC ऑफिस मै थाबा अदुगा इंटरनेशनल फ्लैग एकोइना थवाइदगी हेना लुना तौजरिबा इंटरनेशनल फ्लैग चिंधबा
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯈꯣꯡꯅ ꯅꯦꯠꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯁꯟꯕꯨ ꯏꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ MPTCꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯩꯗ negligence from anybody or anyone madugidu tawrkanda akhoi chap chaba ain gi action logani aduga aikoina SP amada number IPS officer amada somna magi duty tawrubugi kunmari manung da pham thado ka dabani DC ju chat ka dabani ka haina tawrai port am lawlessness be sarkar na kuina yenga ga leiba ngamoi aikoi ku thongna ba ya ba kaya ha ba ya ba kaya pun ba ya ba kaya adu khoi koi gi I masel ngaktani ko chingda su tamja su leiriba singsi sil na ngaktani ko khoi gi praja ngaktani asopal yauna ba phate ko har kanda maximum restraint or ko lakibani aduna objective hairiba tawreiba oireiba film si mogi intention si DC office mai tharaiba maram karigino DC gi banglo mai tharaiba karigino sauna bani SP na suspend tawgi saubuni hai sugumba yamna hidden agenda leiba manba mawongi thabainghang justar pasina koi masteral inquiry si tawna ba war decision lobani similarly som dasu beligi idasu chingarel gida tawriba potsi kramaina no koi mafam khudimakta CRPF deploy tawrabani nomai khulai leiba mafam punamakta CRPF BSF deploy tawrkanda or secure ba jaga da thambai hana de already pen instruction pigra ba pone madugi instruction du ilambra ilamdabra haimna singba yangna ba madugi posak tuni khona lakhocharai se aduna the government and the right thinking percent peoples of the state and the country will be fully behind the IPS officer SP and DC moigi tawruriba niyom sumna tawba thabak sing adugi damakani moigi behind akoi punamak lei lepkani haibasi mai ma'am na khangan jage